It's Impact TV Kuki channel hi. Tuni agenda Manipur Kuki edition results kaima SEIMINLAL KIPGEN na bon chawin lim na kahinay kinina hi. Tuni iki holim na diu thupi so hi le. Career in sports education tichu sports langa hi iti kihinso na dinga iman thayo ham so le iti hi sports ako na hi ai ho in iti patsom na inay thay diu ham ti sum sang thua ki holim na inay diu hin adi sanai ho thin hang Kuki cha te hin sports lang hin lunglut na tam ta inay win adi sana ga het thay in football la zong min thang ta zong ta win khatlani a hin alain khatlani sa ngai isan ya ipun be thaiwa isan ya iphatsom pi thaiwa ki hin so na thaya inay thayo ham ti thua hi tuni ki holim na hin nei diu in isi ki holim na ding hin tuni Impact TV Kuki channel studio a guest ni ki kovin ama sa pen in amani chu ta la na hin nei kating ka koma to hi pu HAOKIP KIPGEN Kuki Football Academy KFA Vice President Amazon Impact TV Kuki channel thalangin tem na kahin nei na hi abana to pu LUNKHOSEI HAOKIP Deputy Director Sports Youth Affairs and Sports Department YAS Amazon Impact TV Kuki channel thalangin tem na kahin nei na hi ki holim na cho na pan paising ho hitin ama sa penin pu LUNKHOSEI HAOKIP pu HAOKIP ko ma na sing kating sports education akititi nga hi hile ipiham hi chi ama sa pena viewers on zong a het nom diu ta sa namin na education iti a hile le khalam pa bo hi ipiti da education to bangin igel win na sports education kiti kha zong umi a hi in hi hilsit na ni hin nai pi thai diu ha sports education hi area ya le na le nahi som cha ga se ya se yo thi ja hi jong le atsam lama saying in sports education to physical education te kana coach khatin atsapang ho student ho EPS group yang le ahil football ahi hanlang archery ahi hanlang any disciplines khata ahil hoyong to sports education ya la the hin so le langkhana hichi sports education ki titeng le India hin hichi sports khan to ne hin government in way back 1957 langchun Lakshmi Bai National Institute of Physical Education Gwalior MP ahe isi India premier institution hin icha hi kuitamong athanom 12 pass ho hi gachiwa hi BPEd Bachelor of Physical Education training ai lo le MPEd so le dang sports medicine lang EP yang le iso hi ichimuna hi a course hin course ai ka pangwa isa ko na sports education la thing jang hin jong la hichi branches i ho anai cha gohati sonapura hichi National Institute of Physical Education LNIPE gohati jong hi India ding am bin thangloi hin so le i ho Manipur a jong hi hichi education sports education lam pang to ki se hin ga ki se le Manipur University jong hichi sports BPEd so le MPEd ho hi course hongit so yong le state government noya Department of Youth Affairs and Sports suina noya National Sports Academy ti khat sapang wa humalam pa ngahin awmin his academy a hi chapang kum phom cha kum som le ni kum som le thum ho class 5 hin sim penwa pada who entrance exam ki yaw sai selection mo chu government in identified discipline ti chu archery boxing judo wrestling taekwondo chule weightlifting discipline ku ba hi train hum ki bola chuyong le class 5 up to 12 and free education ki pia it's also train hum ki bola so it includes na it's whole of sports education ajabe chuyong le langkhana se digin National Sports University yang hi Humalam Park Sports Complex sunga akipantai ti chunki ho pom ka se no mi ne ke pam he sing na hile twin pu KIPGEN command si kining kating Kuki Football Academy hi kangpo pia to hi ahin na hi chi hi adisana ai ho Kuki society ai ho Kuki te hi sports in ja pu HAOKIP min ahin sai bang chun thildang tam ta wa nai wa football hi lunglu na pen khan wa hin na hi chi academy sunga hi football hi
isan gaya ipiti de ha tu chana up to date na isan gaya hi import ki ball ham training hi iti ki ball dan ham chule chapang izat umam tu hi chule agong dan chunyau khat na hin sai thai da Kuki Football Academy hi founder hi Puthang boy na hi ama hin hi chi hi changa ball the hi pui ti ji chun society in ball hitin chapang ho hi football a si mo hite ati ji wa kum thum bel be hin la yin chi Kuki Football Academy hi an ki ball in hi cha hin government lang hi han lang registration yang la ball in ki chai yin hi cha hin sei bong chin chapang tu la ya hi mi hi architect na asang be se ta na he le chapang khat chu football thanup le wang win ti sei da ha chapang ho cho amok thanup wang a chu chi sang thei lo ai ji chun academy a hin chapang hi kum som la kum thum be in mi ha ne wa para ki train lo la chi sang thei lo khat aum ji chun chapang ho hi train ho hitin tam city danga football academy min thang thang tabang ho hi rong le laya pat na hi laya train ki ball ho chu academy min thang ho a city dang dang ho a alu na thei diu academy tabanga chu ki ball hi in tu chen hin ti sei da residential jong sun aki ball jo hi la jin abang le tata trusted to aki ki thu in chapang som di langa som nga under 13 under 14 15 chen ho hi training ko ball ji bin tu chen a hin tu ku ma yong chun chapang som nga vel chun ball ki de bin a hin la sei bang chun academy min thanga tu chana ka sol do hi chennai ayong chapang khat kana sol do bin ai le amma ho hi ka sol do hi mi thum bo hin la yin na ai la tu chennai academy hi academy min thangol lu na thei diu to view a good academy I think as academy ki ball ham ti da ham ai che academy min thango bangaran ni ki tiong cho financially infrastructure til chu ha poi kum di jo le chen residential on chin ki ball jo nan tin tu a ko residential lo wa non residential la ko chapong he phat dung ru ya chu train ka ball wa academy min thangwa lu na thei di wa chu ka ball hi in chule academy am tangal ji chun a facility sei da avela khun electric fitting ho ka ball ji ven na kum thum lang hai tan ha e ho Manipur sunga jong tu lang hen om sau tan ki pat na chu zan no ya 11 player na lang 11 player tournament ki ball na masat pen jong hi ke Kuki Football Academy playground hi Manipur sunga ha masat pen yong a hi chu KFA chung chang thu a kana to ho chu them phat ka se ale tuing pu HAOKIP command and seeking cutting deputy director of sports kat hinazala hi tu chai ho Kuki society ati taute thing hanga hi nangma gel dana hi PTDA sports langai lunglu hi tamma ma winna ai wanga parents ho chule public consign hi sports langai hin career om poina lekha bo simding or sports langa hunglung lu mi chu pitana mi hitalo ti tai ma gel hi consign hi nei winna hi chi mindset chu ngai pi comment na pi no ma chang san hin pi chi chung chang hi ho gel da na hi masanglai halkat ga ning chiu le na masanglai chu sports thanum ho hi sports salung lu ho hi mi thasi lo ko num do le kha sim nom do sapang ta hang pia ni ki la hi chi lung gel chu to awang is quite completely changed ai ta ni to chu I hon government na to se lo sports so we career khada we can take up as a profession for example ga thiding also pita dongal SEIMINLAL dongal na len dongal o bang hi tu to India football amin thang loi ta ki ama chu ichanam khat ge ama chu akipu tu mal ahin ku chu career chu ke sim tu ai ta kisima banga chu to a hi alam pi tam ta au mi ne hi som khat ga ke sei subject Department of Youth Affairs and Sports in IPA bolam ti ni tam tan ku sini bol ji Department of Youth Affairs and Sports si National School Games Federation of India ai affiliate ki bol hi affiliation fi kum kana la khat ki pia isa he amon discipline as a chunglang
ai Manipur state discipline khata hi ka discipline 30 well I want age group under 14 years 17 years 19 years so onki ko male gampa ma kum khada tournament agi soldo hi 80 90 age group ko hi gampa ma sports sa hu soldo aju so le langkhada ka sei nom kin kha chele ka sei hi hung chok dikin ka ka e ka la the the na la de vi vi ro ko ka sei nom ni mail ho ki tho the da ni langkhada sei dinga chu sports sa hu lu ho ya kam zo in su ha sangan si a hi phai so ma yong thing hang ji i ho Kuki society sung ji nge yong well to do parents so hen acha de sports sa encourage ball nom de lo bisang asu doctor hi sa ding engineer hi sa ding IS MCS MPS ti ho zo lung lu ni a hin a sam ho le kha sim zo lo hoi iti a ball wa me ron ti nai sa kho mi ji wa zo mo bol lo hi simangai ti ka sei no mi ni a mo ai te ka bang kui ta bang sa pang kha chu sports discipline kha na chu kitna ni ting la ma hi I lo sak tu dam ti chu te ka ba ma chu school an kai te hi le school kha chu ama area school kha chu principal pa kha ham chu ya ma hi school la kai nai ta school game sa ya thi la la pi sim pi ni I ho yang chi sa bang mindset kha chu a phalam ball la ding ai ball chu ka de ya kan se him adang I ka sei bang chun tu lai te ka ba sports thi bo hi every department na medical sim na ding ayo engineer sim na ding ayo so la dang job quota jing zo mai ta government department ho hai te ka ma Manipur sports team oil railway la dong so la dang central government now tam ta da to om wei tan isa hi mi nu mi pate thasilwa so la society ade ai ho civil society ho hai iki thuwa sim phat thi sim hoi thi hoi sim hoi wa chapang sports alung du ho yong hi I sim phat u le I ho da economy ki ti da in chen ko sa phat chom na isan phat na stand de dam ti chu ka sei no mi chu le ska an til khat ka be nom khat ka lunga tu ta ong ki lang khat chele ka be pa thang khu sei ho ki adom talo athaki ta sa ti taw te ukin ti kum ti pa 1980 lies a man and sei chu wei chat su mong de wei chat su mong de he chu I ho Kuki society ta wei chat su mong ai de chu wei chat su mong de ga chu tu in tu ta ka de ya lo kha chu I chi sports lam pa ngai I lung lu wa phatai bol le I chi wei chat su mong de ga lam pi khana chu I chi sports so hi pang the ti chu I pi ho ko ka sei no aji mama singin na a hi le twin pu KIPGEN command si kining kating inja pu HAOKIP in hin sai bang chun Kuki society hin sports nu ta ta bi tam ta in bin ai le amo hi atam zo hi chaga again thaina again thai family again thai ta ta akuna hi a hi zibin hi chi ho hi te ka bangin to ai ho Kuki football academy football hi zing ai ho lung lu nai cha hin hung lu no ma han la hung zaw nom han lang la iti apiti da admission iti hung la ngai ham su le iti hung zaw ngai ham agong dan chom chan hin sai pi thai sei bang chun tua Kuki football academy hi hoita residential la ki bola hi lo lai ji chun chuti ta tua non residential la chapang ki ko ho hi a fi ki la yong om pun na mo a ami jan het na dinga chu mi khana so ma nga form fill up na ham khana ki la chu he yin chu le tu a boy ki kha chu le residential om de na hi lo yu chun chapang chu na tam avel ki academy di phai hal vel la ho ading chun advantage om je min na agam thalang ho ding chun ki le thoi hum boi je min yong le zo kham chun ta mod bung la ho chen yong so hung tho bin na kang bu pi hin la agam ho ding chun ha je min I chun kyo society na ki gyal yong chu I society wa chapang jala football pe le pathina ku na ani yeng ti dam extraordinary ti bin na hi chu ki ho le he tu chana yong chu chapang hi coaching ki bol ri pha le mi ki heng do hin na na chu mi som hi ham som nga be bon na dinga chu kyong ka yaw de ta chu mi za khat la jani chang hi ji hin an la cho la tham khat extraordinary football pe da na lo la tham dan za chum deu jet ni a sang hoi je mo chu ni kila ji hin che hin
tu chen hin non residential hi ji in tu a ku KFA hin sumrut na chu ima chaum poi ti chu pi ho le abi ho ko ma ga sei no kipam hai ila pu HAOKIP ko man ji kin in kating isi sports education hi physical education hin na hi physical education na hi ji no ya hi epidira courses so hi itabang bang nin sai pi thai di to zo wang su tapi ka sei ta na PPA Bachelor of Physical Education so le MPA Master of Physical Education iso hi academic general asimu hin so le hi langkhana Lakshmi Bai National Institute of Physical Education hi hin adang lang scope dang tam ta yong pe ni so yu si so bon tun kin se yo pong ting se yong lang amini heru so phan alam pi si hon mi pi ten ki hol tan tin icha hin sports medicine so la dang na yong min so la aju wa ka sei lo khat National Institute of Sports Netaji Subhash Chandra Minaki Sim khat so Netaji Subhash Chandra National Institute of Sports hi Patiala mi Punjab hichi NIS hin ama thilbol pin hele tekha in service coaches ho ai lo le kui tabang chapa ho train num ho hi coaches especially for coaches na iso hi NIS Patiala hin train bol le ai wa ka sei bang chun his tabang institution course ho hi tam ta amin to ka sei te ni BPEd MPEd hi even Manipur University no yang sim the hin seong le Sports University no ya na National Sports University no yang sim the in phala de akse le so that adang state tam ta yang in ama state da is the sim the na state dang hwa so state hin na to ai ho Manipur sunga di sanai ho Kuki society ho Kuki jate hin ichita bang education hi kala no me ta le hui lai ho dinga kilem chang pen ha kilem chang su to hi Manipur University no ya simlo yang ma so yang le National Sports University ki hong pani ta na langkhana chu a trade chu discipline ai si bang chu sports medicine na BPEd MPEd ho chu isla zaman khat simdi ho chu na de len khat yong ni ya na to chu alhin na pin chu le Gwalior Madhya Pradesh na so ama somoni ni chi Dim University Department of Youth Affairs and Sports Government of India no ya na university khat ba ki point ama branch of muntina min anai pina chu gowa hatia he so yong le adang dang sim the na tam pi mi si lam panga he ai la tu chun student khat chapang khat chun lai chun simnom te le ama chu lekha ichana simngai ham ama education BPEd ho sim di he le 12 sai na metric sai simlo yang min so yong la kui tabang chu te ka da Manipura hi achi sa 1999 National Games apera hi iso pite ho ya ram khadi medal mum taw so isi medal mu ho hi gold medalist ho discipline khana gold medal mu ho hi direct sports department recruit about also also train hello so I want some ho tabang government service neta I want to afila ma so mo tabang also training agipi nei so I ki sola na state ki pam le jing in na 10 at least 10 or 10 plus 2 sai te na he ti so he na ti so viewer so le mi ho in so le this na sports a lum kham tha ho in he ti so he ale tu in KIPGEN ko man chi ki ding ka te sa join sai bang win sports a lum lu mi chu itam le jing win na ilum lu na pau hi sam iga be na he a he le khat chom khat ga bola in zo ting le thadai na ti yong hi itam ji win chi hi lungru na nei pumpuma ga chi pi hi vena ha la tambe se pon tham khat ahung thima pham khat chom khat ahung min thanga hi le icha chu amin than na chu kichaya pham khat num chon tabang yum jiwin na hi chi tabang hi iti overcome hi ngai ham sports mi khat hi le hi chi hi neu khat hin sai pi thai ngai ge sports hi football pe ti taute ho context a sai ding na sports ti le na score le ni ngang le
Your society Kuki tia context adin chun football he ti taute football hi ithanuk dan hi kum mahung ke chai le kum tha goal nok ti a veng a ho hoi ball vin atam jo hai football la hin na mi na ki chi ma ala cha hin chapang tam ta jo hi hong team do in alo le khusung level apa district level hong ke chi le hong thasi do ti da na hong ki lik sa min han pa cha la ju le sa han ne do hadon min ji pia mam ti ai le thilo se hi training ai na thilo se formula ne hin thilo se rule ne hin football jong hi yat ki se ma cha rule pa he chapang chu anewa pa na rule to hin chi tha hen lang hele for example academy a chun alut ta ve ai lo la football ki hil na chun football ki hil na he football pe se ho thu pi ai pun with discipline na sa ngalin a senior azadin a coach azadin adi dai ho chu kol te chun a coach khat chun a thi mo na lo wa pho yong le ti se da ki phalam ta na en khan ai ho chun i thi mo na lo khan ai coach khan ai pho chu ki vo a ball pe ki ngap cha ki chu football lung rut wang wa chu na a chi a hi phatte ta hi chi ball pe thim khat hi a chi jom na thei ding awa hen phatte ta training na football academy a chu lu ti ham training phatte a ball angai aji chu football pe thi wa nga chu football pe se chu football chi thei lo hi ji chu ki chila chu discipline a ji fiel phat leo lam ka tui ka chu iki su bo na lo di wa hong ki su bo le tia i thun na di ki thung jo lo ba chom phat min la hong min phau le min ama bo ti le khat in ju ga cho pi le chia chu na hong chi la ma chu chi ki chai den ji ya chu football pe hi lung lut bong hi ji chun football pe abula ke tha pa do tin na abula pa da rule he paten zui le han academy a jong bro hin ball hitin abula hin discipline to hong in khat han lang hele hi chi ho hi lo wa na chapang khat chu thim khat talent khat chu athun ni hung jo win te ti hi ke ta san he aji chu for example chun tun ga sei tale han mi khat chu IPS officer he ti taute IPS officer khan a bol chu thal ke choi de ham na police or command ni chu ai wa ga chu ti sei da thal se chu hi talo jo na mi to ti ke ho de ham social lam kai to ti ke ho de ham ala football pe khat yong chu a football alun na the alun na dinga chu chula district sports association lam kai tong tham ga ke ho thei jep ngai na quality khat chu alo le sports department na officer ho tong tham interaction ga ani thei ngai na ju football chi sang na dinga ju kati he na for example chun tu hin e ho la so pi me ho la ga ki sei le reni di hi tu chen hin ball pe nga wa nga min phau chu na ai mà sáng mà họ nói cái chuyện tụm ba thì cái nó rất nồng chưa, bố bẹ cái thép lồ à na, vào ngã tụm ba bẹ cái trái ta chưa, anh là nên đi chi thế chưa, chỉ ấy là mà hin, coi tôi chúng cái hiện lệ, ý chân chỉ đâu để hầm na, thì à cái academy à bên này không kịp rồi là mà lệ, chấp bằng chứ na, bố bẹ sẽ lồ đi tôi ông chúng cái hiện ngay, mi tôi communicate ball là nó thiệt ngay, thì chúng chấp bằng hi, bố bẹ thân nộp chịu chun. Ithanok na Paulo hin sa na jun kitha pa do hitin na sapang hi talented hi wa mo he academy a phaten train le hen ang min than jo wa lam ka ti ka ke sel huwa mal ha chawai den ma lo dam ti chu ei ma lung gel ka ga si discipline manner si abula ko na hin ngai ti so ngai le la chun eron khat ga dong ka ti e ho ku ki te hi sports lung ma hi win na chawang sports song involving Christmas le sports involving thasi le sports si amun munai ki ti le hapta sia zong hi mai theina Kuki cha te I chen naw zo si ai le hi sports si piti da ha hitia very piti da ha I bowling ke pau hi I phat som piu ham or hi chi very piti da ha I bowling ke sangwa hi thupi ta amun khat na hin thupi ta in kum khat le khat vai or khat le amun munai ki ball le chi effective so ham toi ga na le chapang za zong a thang hanga ki pun khom wa IPP sports ati ham very ipita regular ta en khat no min na hi chi is an ngai phat chom piu ham I phat chom pi lo ham hi chung sang try comment chom chai sports si sei ma wong chun hu ong ki ball hi mo na ho en area yang to lo khat in yang sports ki ball la inner sports village sport a beng benga ki ho ma ki chim ni na hi
loi khat loi a ding chun sports hi a sit na yong chu o min na hen la chapang tu ni khuwa hi ei mi ho la hen vele hen khu he thei khat chu mi la thiam hi on la football pe mo be she lo na ai chu village level la tournament ki sen ball hi hen chapang hi ni chu mi wal hi yong le ball pe mo be she wang hen po hen la cái gì lần vàng chỉ tiếng về ngành sports ball wa hello là muốn cái ball thì phát dòng suy sumang thâu viên hay là chỉ phát là shit này alang langin na cái lep tuin sports tam ya chu cha ko na ni tam ta football pe hung lung rut ki jong on sports tam ya chu mi tam ten king hol sa na na nei ki ne chỉ lai chung chang wa hin a shit na le phát này cái lep tu ai là ki bang le ding ko mu cái mà mu da na apat chom na lang pa wang chu le apat chom na lang he le hi chi sports a ko na chu chu la chapang yong chu bol pe hung lung lu na he lo le sports si ball phat tu la ne ho hi chapang gol hang bol pe ha tam jo tha ki ngol sa na tu lai de lu wai ti ham pi pi he chapang he ai lo khat kit ta an la football ki chim khat chun cho cha ne la hat zo lo he na hi chun chi sports ball hi ni loi khat ding chun ki handball na pangin loi khat loi hi ki ngol sa ni ko na mang ki na hi chun chi hi a phachum ho adin ha phan phachum angol pi ho ding in ngol be na hin a in ji chun ai vre sa ju se ya hele chun hoi lang yo a ju lep de ham ka sei thim the ji mi na pu mi na pu he ti na hin na phachum di hon phachum pi sa angol pi don angol pi na he ti so hin ai wa phawang phachum he ti phawang so na ale tuin pu HAOKIP ko man che kin ka ting why only football Kuki society sports dang zo inai win na volleyball or mean basketball or mean archery or mean ipiding lang hi ilunglu no ha langaw hi career ti su langaw hi pidra thilball thei tam taw mahin na ipiding football se ilunglu dan ham chi mind concept iti dan ham chom cha comment hin pi thei ti na sei su adi thawin len jong an sei ta tu ta sun yo hi lang pi hai football hi im na yo se wai football hi sports ki ball football ya he the lo hi a hin football so phanai na football sun ya ram khat football pe je win ni hot zat da ngon het no zong amuna min he football je hin a hin football se lo win ki department youth affairs and sports department na mo pu na nei khat khat ka hi ne jalin ni pi te ko ma ka sei nom chu football se hello adang adi de ho de ai mi le ni hello chu atam zo hi minim na aki ya chu weight category discipline ho for example boxing yo isa ngalin be se to ki hello chu weight ki ba api to ki he ne chu boxing yo so le taekwondo ki ti ho ta bang weightlifting ki ti ho so le judo na martial arts adang zong hi chi federation ai lo le school game federation recognize bolo ai penila le penla ti chu iti ki bol le hi so ai ki jaw thei dam ti chu lung lut nei nei te la lam pi je ge hi is to ki lon sun ta de ga ma cycling no i bol the so yong le ho hi sei the lo wa anung lang pe khat ga anung chiu la chi mi pi te atam zon na he ting hello la yo um din to helai olam le na jail wal khu ve on chu alui adan kha dum tin atha ki gen de kha dum be ta pi chu hui pe mi ti le masanga kuki chapa khat u zamam ki ti zamam HAOKIP ama hai loi bol te in kun i ho HAOKIP hola ama pa hi leng pan loi bul ho sapu to ki zatra pa to nanga pa ki dal sai ta in phala hem ko lu na a hi le thu sim ki se da na chu i ho apa pu ya ma mi lo khut ta hem me le i chi leng pa zatra pa chu as kap jing dan chu ya chu ma chu i pi pem tha da ya chu ama personal life ni to ki tu lo no min din hi chi olam len je lai ko le je lian so ma hong jam je lian so ma hong jam le leng ten sakola under nu lai e kha da nambol mai bom sing to japanese on e kha da bol na munu hu
helai ho ke na step khula na bol hu small so len do sakol hei the telo icha hu amhon menzo telo ama holanga loi bol langa kichi do ni kamin pha rum na chu hichi ta banga chu tu khanga yang hi yon imu thelo thinglang manipur thinglang ai lo lo la im no mun ho wai kui tam khat chu tam khana song se hat mai thi kui tam ha chu so ma hat mai thi is also athletics the gitin na yong la kui tam ha chu athip nam talan hi apin ahin pin ki mi yong ni is so ta bang si yon identify the ball le yo ka national level ai lo international level la mi yong ipo do thi mo wai pui kinep la the pui ti chun football se hello win atang na lung lu ru ti so lang pya mi pi de kan tip nom ne so le de ga na ka se banga chu puya mam ta bang khat chu ama bang chu tu khang lai le olympic medal la ding ni so na chi yel ro sa san sa ho bang chu ita bang mi te chi ye wa chu i ho hi fil zo se adi da sports a lo hi de ga ma chu le khat ka se be nom ki kha chu very kom hu humlam pa ka sa ya na sports authority of India no ya training hong pi tila chu bai ding din ti teng cha tabang a chi le sot le la lum chu na nu ani ki nu se ji bu chu la chu ai wa ga chu ta ho mi wa nui thang ta chu na chu yong le chapang boxing thanu mon SEIMINLAL boxing thanu mo a jaw jong am tan ama hin tu in national games velesa boxing academy ongin isang hu yon I ka khol wa ya a jaw lu mo ya ki tiong chu mi pi ho ge sa du ni adi mama zingin ma not only football na adang zong choose ball out ti chu I ma I challenge hidden pa chu na explore ball out tin cha ko na chun jaw le hen career chu achamlo hung po de tin hin na I thip na kana so not only football ti chu hin ai le twin pu KIPGEN kor ma na chi kining katik career a hi ji chu ki hin so na thai ji chun ji sports thip ma ko na ki hin so na thai I tabang ba ma chi open questioning ga ke ho tin na ji chu mi tam ta zong hin when we talk about sports it's a hobby time pass up ti mai tamang ge zong even parents so na nu le pa ho zong hin some khat ki chip na di or some khat time pass di mai ge zong mi chia ko na mi koi pe ham achievement nei ho itabang bang bol ham ti open discussion ga nei ho pu KIPGEN in hin pan career na career sports langa hin career la hi sei bang jin jua he ipu in a sei time ki chip na he tam to ma hin sei bang jin ho he thing ha mi he lam zot ha ta yong yong ben na lam zot ha no bang jin marathon race a lai chom phat train hen lang marathon race ho dunga zaw hen lang yong le olympic dunga yaw thei ma hong hi diu hen ha naw jo ki cha ku na zo mo ho ya so care long a care chu ki sim do yin ta chu na hin sei bang chu Olympic ga zaw tai gold a helo bronze an tai I tabang bang phat chom pi thai ma din na once a phat chom na thi ho chu na te ka state jing a yong hi te ka khat banga chu kui tabam phat state ni khat hi achiever ti chu na gold elo le silver na bronze medal hin mo chu Manipur government in incentive state sports sevat kitia na isa chu ama a discipline ikhat athupi dung ya chu na te ka ba mi khatin incentive state sports service la khat lang mu yong chu yong le mi pi te ko ma ka se lum chu igam su wai mi kui me usi ke so ke lo ya to ai tu lai ta he department in tu ni last date kiti ya wanga chu ya ni le khat bini holiday ya chu another 3-4 days extend ki bol mai thi tu lai ta he incentive state sports service ki ko in yo society sunga badminton medal national level international level medal la yong mi min chula dang chula wushu ho chong le karate ana het lo wa ala lo ho min so tamang chu kui tabong aza khanom le tu lai ta hin form aki tha lai ta aki ko lai ta last day jong nai lam chai tai tiang mi pi de ke sa no min chula jo ana sei career hi sports si ekade kin su ne thi masanga chu na sei banga chu masanga chu min leisure time chu la time pass ada tu la ya hi ki wa na thi kin su ne thi profession khana nei thi aneu pina ka amuda chu meri ko mo to bang hu na tong thi yong hin thi ta su na sport sa ko na chu la dang me ho yong example la pi thi tam ta ja chu we can take up as a career isi ta bang ho chi pi pham ga ta la le ho na pi hon sang hin he wi te te ka banga CRP ho
atam zo assistant commandant kui ko sa le sports lang ako na lut ngen zo atam zo hi win na itabang time ho hi itabang ba ham ti neu khat ga ta lang de thang pi in military lang hen lang ipilang yong le service ki la phang le sport ko ta ki ti percent ya ham ta ko ni na in sports head na tip na name is any service ayong jo facility mu hi ni jun tu khanga dinga chu phar khana chu ipu pa te han cha te football ki pi ri jo na za num lo na ni tha si ho ana ge le ai tu khanga wang chu football se ka tu sports yo si athip ma he le chun ki chi se ayong chu tu a sei bang ma chu meri ko mo bang chu ya areng chu ai so sang ayong chu thang si dum ta chu na din mun chu ama ke te to na tu sei na ga la pi na te ga banga SEIMINLAL holoi e khade Indian e khade I League ak sim ho na football ki sim ho yo hun amon thum ham season khana lo hu tam ta cho ai so kum khana lo yo lo so se ya chu na asumu da no hu e ga lin hal khat head mai thi ya mu bom ti su exact hera abang sim le 50 lakhs crores lo mu we ti lo ya mu ma nai so tu la ya chu tho ta Indian 11 a lu jo hi yong le na tu India ding a chu ISL na ati bin pichili nga zao zo mai kha yong chu akiral chu ki sei da a success e ti de ta ai chu chia sum le pa mu ko adam wa he la ma na hin ko a service ang nei te yong le chia ko a sum mu pa ko hin ko wa ding a chu meni sa bol wa he le na India 11 chat hi yong le hi chia lu jo ho chu khat ya na so success e ai hin ko a ding a cha ki wa na thei khat chu a hi e ti chu thang pi a chu na chu tu ai mi la lu ha tam be se pun na SEIMINLAL nei in boy thang ai in thong khu sim chu le mangku lam kalanga jeri ki te holoi na lam kalanga e hol ai mi la yong han tu ai sel la ki chi mi nga mi gu be ba hin la chu le ajo ai sei ta ven ka ga sei nom ki kha che le yo hi ta i mai su nel su hi ve na he le ta Chinese lang ai lo la Malaysia lang le hoi lang la ho to kilo win na ki jo lo min than no hu badminton he na ka ga agial ji a he le ilung ru be se lo ba ma ho yo he badminton ball le han ama ho bang ba ho wan no he hu hi bi ham pi ho po yong ka ga agial ji cho ke ka le ai mo na enjoy in sai bang chun ai ho Kuki society a hi copy paste ha bol mi khan in thul khat hin bol le chi i zui jing on na te ka ba so football min thang khat am tai ai tiu le ami yo si so football la so ti jam jing on na to ti lai chi pa hi his mindset by EPZ hi dem za khain sai bang so why not volley na why not archery ti ta why not cycling na tam hi chi his mind his concept by EPZ mo hi dem si comment na hin pi thai han le nang se pa ka sei ba ni chi ka sei ma sang su na yo ka sei ba kha chu chi te ka banga chu lol hin ni achiever ho hi sports achiever ne ho hi ayu ba ka sei chu le yo state incentive bo ka sei ya na national level ayo hi Rajiv Gandhi Khel Ratna award na sang pin siong le Arjuna award yong kin na lai na Mary Komoloi Sarita holoi kui ko Manipur ni yong Arjuna award ni ja ra pat un ta so la dang so le donor sarja award ki the le coach so na ahil ho adang award kin nai so Arjuna le donor sarja ho hi langa ena bok ngan chu chi langa to thilpi chu yong la company dang dangin ipam tulaya sponsor kita ki dana 8a na amano advertising boss awasum tam facilities na tip iti de hamna ipam tam ta amu to na sei pin su di adi ne to chu le na sei bonga chu adang dang ke ya danin volleyball zongi e hola thil ha chu popular tho so I want to volleyball is no use in our context na kati chu Manipur mi hoi mi ne mi ba India South India la ho na pu sang wa na mi dang to ong ki compete u hal khat chu pu phai sai ba chu kui mai pha nai sai lo la chu e ho Asian standard ki ti jeng lo na volleyball ai India we are nothing na ma sai lo chu Asian
hen lang chu yong Commonwealth hen lang world level yong le na ila sam da na chu ya chu ki wang hen ka de chu le I thip na thi in zong I pam pat imu na thi na ya ba chu Manipur te adang dang ithanum lo ta ma cricket ho bol ta to cricket chu India na e chi career lampang ase dinga chu cricket hi I thip wa le once you got selected na as an Indian team na Indian team member ha chu ne cricket ne le your life is okay na tu khanga dinga na sumla pai dinga lungkham de ram poi ti the ye ke tilang na chu asam la ma se dinga cricket ho ta bang na so la hockey yong hi ni ki phajo yo le masanga chu India chu hockey ni ki ta to ni ni la ki ga mu ta so ni thip no yo I so yo ngal khat importance ki te hen lang na I chi group games ho ai football ho ta bang hockey so the cricket ho ta bang so individual games tam ta ho hin tam ta ho yo reference ki pi thai le phat som e pi diu he ti so in ki pam has ai la twin a chai na in cham chan hin don bu nanin la ai ho Kuki society a khang tha ho this in a sports ho ko ma hi ip thu vai tha na nei ho na career he chi chung sang tai cham cha cham hin se pi ano ama sa pen pu thang mi le ama sa pen in khang tha ki chip sports langa football hen lang badminton hen lang ipilang yong la ki chim ho ko ma sei nom la ki til khon lom pen che hi ai la ma sa pen a chu khit na se chu he pun number 1 a chu ki humble ding ni na chu thu hat ding I chu ngai lawyer senior in ei pho yong la thu hat ding a thum na chu hin na hin kho ta sa dam na thei ding I chem thum chu I zu I wa he le lung tu a thanuk na chu ki thung te de he ti chu tu le tu a sports la ma lung lut ho now te ho ka til kho nom na he twin a pu HAOKIP ko ma pu thang mi le den se ho chu adi so ke hin si ba na sun ki yong isu khat I jing yong la na hal khat at ka bol nom chu ki sai la nga dinga khang tha khat hi na thaitet goal se zaw ding mi ho chu number 1 ama sa pinas thin na hin khu hi athu pi na hin so yong le hi chi thil khat I bol ting le le si chunga hi thil khat lol hing ta nge ti le number 1 a pathin yin ki ti wang hi pathin wang hi su mi lo ding hui lai mu na mu tin ipi bol dong na pathin number 1 ai koi wa nu la pa se nge wa nu la pa I za bol wa I society sunga I nam sung wa I khu sunga in sunga sule pot thona plus ayo ai pu thang mi le na se self discipline na ki ga zo na su ine yo le lo tin na wang nei te de ti ka kinep na hin so la khang tha te ko ma ka message so chi so e ka ki pe ki pam le singin sports ki ti tinga hi a le a ho a lenin adis nai ho Manipura zong sports education a ki ti tinga le sports education academy tam ta zong khong hi ta in hi chi government of India government of Manipur no ya hi izawa chai mission ibowa cha ko na hi enroll ki bol vai ho dinga tua ko nai phachom thai thil tam ta so thai he ti chu khang tha ho le adis nai ho Kuki society a khang tha youth ho ko ma het san hung ki nei he na ki pam le jing in chu le hi sports tua ko nai ki hin so na thai tam ta min adis nai ho Kuki society aga sai dinga Mary ko ma hi in chu le ai ho ISL player tam ta ho zong hi ma cha hung ki pan hi po be neu za hung ki pan wa to hi lit ta ti su career hi very secure chu le very bright hi ta chi ta banga chu nang le kai zong hi cha ko na hi very secure ta future chu le career in ai theo he ti chu ta la na hung ki nei hin ki pam le zin dunia ding in agenda Manipur discussion ar Kuki edition hi san hina ki chai tai chu le dunia panel hung te ni zong impact TV Kuki channel thalang in na chung hana ki pa thu ka hin phong in hi hi tuni program phachom pin ho impact TV Kuki channel official website ta comment le feedback ni hin pi thai wa hi dunia ding in hi chan hina ki chai tai muntina vezosi na bon chawin mangpha